Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan media semuanya. Selamat datang dalam sesi kedua PreMatch Presscon dari Super League. Pertandingan antara Persib menghadapi PSM Makassar dan tim telah hadir head coach Tomáš, Mas Roy dan juga Neto untuk mengomentari kesiapan tim jelang lawan besok. Selamat malam. Thank you for coming. So you want to know what I think about the game? Very difficult game. It's a game against last 2 season champion. So not easy one. But we are PSM Makassar. We focus on ourselves. We respect opponent, but we are always saying to players, we want to play our style of the game. We want to play our game, and then I believe tomorrow we can show it on the field. And I'm expecting, as you, full stadium. I'm expecting good game of the good teams, and we hope also for good result. Terima kasih. Jadi dari saya, tentu kalian ingin tahu apa yang terlintas dalam kepala saya untuk pertandingan besok. Tentu saja pertandingan besok akan menjadi pertandingan sulit. Kita akan melawan tim yang di 2 musim sebelumnya adalah juara di liga ini. Ini tidak akan menjadi pekerjaan mudah bagi kita, pertandingan mudah bagi kita. Namun kita adalah PSM Makassar, kita akan fokus kepada diri kita sendiri. Tentu saja kita menaruh respect terhadap lawan, tapi kita akan memainkan permainan kita, dan saya berharap kita bisa menunjukkan performa di lapangan, dan tentu saja kita mengharapkan stadion yang full besok, para supporter, dan juga hasil yang baik untuk tim kita. Selamat malam. Tomorrow we expect a good environment to the game. We know they are the champions from last season, so they are the team to be beaten. And we have quality to do that. So tomorrow we need to be aggressive and give everything inside of the field, good communication, and make what we make in training. So that's what. Terima kasih. Ya, dan saya juga Right. Saya juga akan mengantisipasi atau mengharapkan atmosfer yang bagus besok di stadion. Kita tahu lawan kita adalah lawan yang tangguh, juara dari 2 musim sebelumnya. Namun saya kira pertandingan besok kita punya kualitas untuk berada bersaing dengan tim ini. Kita akan agresif dan akan memberikan segalanya pertandingan besok. Tentu kita harus berkomunikasi dengan baik di lapangan dan mengimplementasikan apa yang kita lakukan di latihan. Ya, silakan rekan media. Kalau melihat Persib dari segi permainan, apa yang paling diantisipasi dari Persib sendiri? According to your play, what do you anticipate the most from Persib? Yeah, look, Persib. Thank you for question. Persib has the coach already almost 3 years, maybe more than 3 years. So, and the team is together also long time. Not many changes. So it's a team which already knows what to play, how to play. They are the team which play until the last minute. I think even statistically they scored a lot of goals in the last 15-20 minutes.
So we need to be focused 90 games. So it's a team which has good balance between defense, between attack, a lot of experienced players, a lot of quality players. So, but I believe we know what they will play, we know what we want to play, and as I said before, we believe that we can achieve good results. Thank you. Persib memiliki pelatih yang sudah hampir 3 tahun, bahkan sudah lebih dari 3 tahun di sini, dan tim mereka sudah sama-sama dalam waktu yang lama dan tidak banyak perubahan yang dilakukan di dalam tim ini. Mereka tahu bagaimana caranya bermain, apa yang harus mereka mainkan, dan mereka selalu bermain sampai menit terakhir, dan secara statistik akan menunjukkan bahwa banyak gol yang mereka lakukan di 15 menit terakhir. Mereka mempunyai balance antara menyerang buat mereka, antara pemain-pemain yang ada di depan dan juga pertahanan mereka, dan mereka juga punya pengalaman dalam sebuah ini. Namun kita lihat PSM Makassar dan kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa yang kita harus mainkan, dan tentu saja kita berharap hasil yang terbaik besok untuk tim kita. Coach, Ramon, Persib striker, scored 2 goals in last match, was in uncertain condition for tomorrow because of injury, according to Coach statement. Do you see this as an advantage for PSM? So again, thank you for the question. Look, it's a football life. From the last game to the next game, sometimes the players have some knocks. Sometimes the players they feel some muscles. So we don't know which injury it was and which conditions he is. From our camp, we also had some players which were not 100%. Even the one player I think you already know, Gladson, he's not with us. So there is a lot of issues between the last game to another game in many teams. So I'm not taking as the advantage or disadvantage. We always need to be ready what we have, as the coach Boyan needs to be ready what he has, and we will try our best from both sides. Ini adalah sepak bola ya, beginilah siklusnya di sepak bola, dan kita harus selalu siap dengan persiapan kita dan mempertimbangkan apa yang terjadi dari pertandingan sebelumnya sampai kita menuju ke pertandingan selanjutnya. Kadang-kadang pemain mendapatkan benturan di sini dan di sana, dan ada masalah otot di sini dan di sana, dan kita tidak tahu pasti cedera apa atau masalah apa yang dia derita sekarang, dia dapatkan sekarang. Dari sisinya kita juga punya beberapa masalah dari gamenya kita. Salah satu pemain kita, Gladson, dia tidak bisa mendapatkan cedera, jadi dia tidak ada sekarang. Dan itulah tim-tim akan menghadapi situasi seperti ini dalam jadwalnya kita. Namun kita harus siap, kedua belah tim harus siap dengan kondisi apapun. Kita akan coba untuk memberikan terbaik. Coach, maybe this is light question. The guys rollers looks like similar with Jurgen Klopp. Are Jurgen your role model, or how anyone about this? Maybe? Yeah, I'm sorry that I don't look like Diego Simeone, so if I would like him, you would ask me about him. So yes, I'm following Pep Guardiola, I was following Jurgen Klopp, I was following Diego Simeone, and I'm trying to take the best from them and somehow to try to combine, because if I will tell you Pep Guardiola and Diego Simeone, there are two different words, but I still believe it's possible to combine. So thank you for that. My wife will not like it because she called me Tomáš, not Jürgen. And but yeah, it's good to be compared with him, and it's a bit pressure of me. But I am Coach Tomáš, and I'm trying to play as Coach Tomáš.
Ya, saya maaf saya bukan Simeone apa yang kalian lihat. Jadi saya tetap mengikuti mereka, saya tetap mengikuti sepak bola dari Pep Guardiola, sepak bola dari Urban, sepak bola dari Simeone, dan ada hal-hal yang bagus yang kita bisa ambil dari pelatih-pelatih ini. Dan saya mencoba untuk melihat mereka semua dan mengkombinasikan apa yang saya bisa. Ada hal-hal bagus dari mereka, masing-masing mereka yang kita bisa ambil. Dan tentu saja istri saya tidak akan suka terhadap ini. Nah, dia panggil saya di rumah Tomáš, bukan Pep, bukan Urban. Dan bagus bahwa kita dibandingkan dengan pelatih ya, yang lain yang bagus. Namun saya adalah Coach Tomáš dan saya akan mainkan sepak bola Coach Tomáš. Coach, is there any players from Persib, especially who were in this match? Say it again, please. If there is any player from Persib, That you anticipate like which is dangerous or? yeah, pay attention, pay a lot of attention. Yeah, it's Ramon, it's Willian, it's Barros, it's Bergiños, it's Haye, it's Jung. So I would say I can say all 15 players. They are all dangerous. That's why they were champions last 2 seasons. So they are not good only as the team, but they are also good as the individual players. Ya, banyak nama yang kita waspadai seperti yang disebutkan oleh coach tadi. Dia bisa menyebutkan sampai 15 pemain yang berbahaya di tim ini. Oleh karena itu mereka juara di 2 musim terakhir ini. Dan mereka berbahaya, mereka bukan cuma baik sebagai satu tim, tapi sebagai individu juga mereka adalah pemain-pemain yang bagus.